Atau nggak gimana deh. Woi, mau tuh mu? Dung pernah anak iya. Weh, napa matu apa kero? Ikut tuh, masa dia mau pedih. Weh, magani roko jerimu. Angkan kamu jari kamu pasti piri. Daripada dulu ku. Masalah na, ku yang mau ngerota Kamu dong ka magani. Iya. Pedih apa tuh? Wah, sabrako. Kulo po gora ko. Wah, tuh ditunggak ga? Wih, pedih betul. Wah. Wah, dia metang buka di. Teh bosmu. Pengesek. Bosmu teh gay. Lokai. Ya anu. Lo ketiga. Lokai sapa mesa? Sapa mesa? Lokai sapa mesa? Anang kamesa. Iga mate. Dio. Iya mati. Iku tuh. Igo energi si bawah lo kesapa mesa. Iyo, iga nera si bawah. Doni mo popo nga sapai. Si Bawi anu pengesek. Si Bawi. Iga. Si Bawi anu. Enceng. Si Bawi enceng. Iga yasa kan cati song. Berarti dia nonton uji film pengesek. Pada dia sering enceng. Awah, pau ni gati loka tegay. Loka sapai. Loko kondroy pengesek. Magen di. Mau kini silonga. Jena, cele ko na. Tasa nga maka matutawi matungkalanceng. Bah, dia asal lancing. Ya. Iga iya deng. Jadi bapak pesekundi, ak ketutuki. Nasa baya tua ramparangnya. Tanya bapak pujita anu lemeli. Namo padita anu lito. Dia ni dolon di. Kamu purusatku. Kopi matu di boleh macerita. Magamema ngi, agamema di soburang nga. Cinyon ron nat kwe. Kopi matu di boleh cerita ngat ki. Kita aja ki deng. Tak kalian mo pedih. Jelalu mo pediri enceng. Payak kenceng mo pediri. Wala mati. Toto padiki. Yan na may cerita. Lolo no. Assalamualaikum. Hindi, lo kami lo tolo. Di antara kawur pembagian lo ke di MCGA. Jarimu. Di mating tinggi.
Mah, kombe. Masa lence mo pa? Ih, jarimu. Adek ni apa Pak Ustaz? Dia boleh mak kemale. Nataruh pedi hati. Telinga kombe. Urane ko. Lini si tinaja. Urane lusera serati. Masalah na Pak Ustaz. Peniak lu saya rasa rati. Iya di lu serang. Ajemu. Pajeni matole. Paya tu tole. Haram. Jasi Pak Widi Pak Ustaz. Di situ nak tu ribu jiku. Di situ si kak tu leku. Dewa majasi pambe. Takalati mo na masola. Jangan watak kalimu. Wai, gelap tu kata-kata Pak Ustaz. Mana sani? Nak kelipar si penonton ni. Oh, kau kata-katan di. Jadi bacau ka. Iya Pak Ustaz. Pejabae. Iya gede asap pejabat Pak Ustaz. Oh lira kasih. Sempat nulis tu pengajar kak. Na ule malu penceng. Aja nanti. Paya itu pejabae. Dia nurusu masyarakat bangsa Taidi. Mana ke Pak Ustaz? Awah mega kutan atau iye. Ini mursiro. Angra baba aja. Antara air waro ina. Biar makan ri. Makan sendiri kan? Aja dong lepas des. Kau itu cok-cokon rodo. Cintaku. Tapi dia heran cuki. Mana kemakuan rekor tu dah celi nah. Itu kan doleng. Gak akan dole mah baju warna-warni. Oh, cuma heran. Mana lagi engkau warna-warni. Apalagi kan doleng. Matu beli. Lo kekipan mesai. Wai, waktu memang nak. Cintaku. Cinta politik ega. Mapandi awiti makun ri Di dekat jelaskan ini. Pada tak mau tepat mak dia cintaku. Aja dia minta pedeng. Asalnya lagi dia useng. Oh, jangan itu nana ye deh. Tapi itu ya bisa nggak sana? Iga ya. Megawati, toh? Tondi. Ternyata deng. Oh, cocok nih. Kenal lagi pala jalo di. Ye, andi ase. Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Nak tinijerin na. Haram tumbe. Saya terima nikahnya Andi Ese binti Iga Sena Bapak Tondi. Ini mega lasang. Intin na. Madosa na iko. Mak tinijerin na to Iko madosa. Lo ni ukawingiwi. Mulang sih kak. Tondi. Ini apa Ustaz? Lemah apa? Tak perlu bawa nak kewingin anak tay. Iyo. Lemak apa? Cek lo kat udang. Po. Kebeli Ustaz, mapakim delik na. Pada ki kalau lo. Iya, puji mata makun reye. Matun dili suni. Iya apa bijiki? Pak Ustaz.
Sampah lagi pabi jaga. Astagfirullah, haram. Juma. Juma Otonan di. Juma. Otonan di lah kalau masih sekolah. Tapi Juma, kalau betul yang di. Deh. Juma deh, tolong kak deh. Bagi cuma mandi. Juma deh, lasai. Tolong kak. Keluar tuh beli, Di. Jangan deh. Tak boleh, Di. Iya deh. Lu lagi sih, Deng. Makasih, Dideng. Deng, madampag ako pa diri ki. Digagani ako kasi. Jeneri rampin di. Andri tak penting makokoi. Dede, tetap pikir ki. Nasa ka mapikri. Hindi magamol pa cobaan po ang Jadi petupak dan wali. Sabar rapi na jaji. Itu dia sengi pacoba. Teteeng kepacapat. Iya deh, tapi tau digagawa ko na lagi selain sabra. Kepada dia di meni bahasa berak endi. Agak dulu disaberakan deh. Sabar akan di. Tenepori lu dua kui di capan. Orang ni deh. Tanya bangsa ko lo diputati kaway mata. Nagaga mata diangkat di linaw ko kasi. Iya kasi deh. Apa ma aja tabur tengah ada tesi. Ku dewa potana. Buruk kak. Si bawa itu sih. Neng, ajarin. Neng, ajarin. Neng, ajak ke sini. Neng, buruk nih. Neng, ajarin. Neng, tolong ke sini. Song. Eh. Rumah toko pada biasa toh. Aja mau ada peri wenceng.
Song. Alin, Cheng? Sapam! Tolong, Sapam! Tolong! Ye, dia si Molly sapang. Pada pegang sapa di pileng Telolok kan sebar. Desebak. Dah culi pa tu. Enceng. Selong ka dulu anak pesae. Made ma beca. Malalan ni enceng. Pade ko beca urun tu. Deseba lo kapalo ka sompe. Hah? Amsa nga ngilalo ka sompe. Ba, sila lo nalaba dulu balay. Mata sa ta. Napatiwi to koper. Tong ko cicing. Tong ka enceng. Jalan apa Lena? Desaba. Deh. Atau nggak gimana deh? Agak tutup di kampung atau di deng. Jaga kesehatan tak. Ada dan ribawi. Bandi. Digala leman dekat bawi. Pak Haran. Cinya masalah haran na deh. Pak Komander Kibawi. Dan itu pada tak. Aja to dan tegulin ready deh. Paca putih sita. Cendi pineng. Kong kamu apa dia tita. Aja to paca puriwi. Mana kendi? Tiga aga misangi papuji deh. Iga na misangi sewa waktu mapau jika. Deno sila ada bukai. Nasaba. Kanarya tita. Papoji. Woi! Loka namai. Iga ya rodeng. Lurak kundi. Ayah ko pernah si bata sa nasuruh ka malangi. Hoi, Tasya agak beca sekilo. Awah, dewa belum mati lu ya. Poni, siaga sewa na beca lo ke terminal le. 5.000. 2.000 ya tuh. Eh, Oke sih. Utambang aku 5.000. Nek kia lo ke Malanga kabar aku. kau tegai. Bola na mureku. Temon bulana mo reno. Cede bulan peta desa. Matanya sisa ni ko dilalang. Bulana matua mo reko. Pada matua mure. Ba, tama na sa pabarak ko dilalang. Iya. Madengok-dengok memang iya. Maka wadising kabaramu dilalang. Na bulana mo reko. Oda. Jangan pala, kecekop. Janganlah kau kayak gitu bang. Kau duduk saja di sini.
Aku pergi ambilkan kau. Rodo,